adi agmudo. Oras makitungting tapnuin tao kuraten, di pinaging ayat nga tartari patuin. Pagkabot nga ato, di ka mailan at tumbain, natikat kinapudno na usara gamin. Naranya abulang sikat mangipanikne, ikarin karini ang napasne, lamis tiaglawlaw isot mang pasingked, nabukel nga ayan napuno isamtin. O bulana nabili sikat mang pangayen, ipating patik adi